tale matamuni na matakasakaungko na maro kena baka binaka imisada me mulatale ndona maho ndona singo mami baka mboto tuna turanga ni sama binaka biki mami sabaka kina nakalo na ni mami baka barao manabi asai biti awaki nakalo manabi asai bureso santo abata na baka binaka na matakaungko ikimisada me mula na ne mami bos ko biti yang bakirundolu rosa ngulaon kapal winata kina mula na kaukawa na ingu imisada be ene mami bali bos dentai mi baka nunu tuna turang iki mami na baka ubata ki katingubi mai bikimuli urusan me masu di bawah ni binaka sandi me dama na pembauta kina baka nunui kumuni cisunga ni mami turanga sadoti mene mami bomula nonton to meni kai na mataka binaka ni boa kuni mai na pola wira mai kolosa kena wasetul mane mata di tikina wa kabangone mutamu ye ke bakara sawa tu ka kata ki kariso untuk baka sara me kamera sati ukina na kariso ena lingi mata di kalu don numa me kamera kakuanga ena bika ura into sama ka ina nomdom mula sa unibat ke kariso into sama ka ina nomdom mula sa unibat ke kariso ena kalu ni rare mai kariso sa nonda mula don angkai rere mata kaya ena iku ena rara di musa di kalu ena matakan tintai usa tabuta na mga mula kina baka binaka ena matakan ni kuah sambulo binasa na turana kasilebu na nomuni bubale maramana randin kasilebu sambulo binaka talanga na kasilebu bebuke atiku talanga na singani kuah tabuta na tabakang bula wana turana na buni bola lebu bebuke kata sini wala bira talanga na matakan ni kuah ni ratiko raw talanga kikianta na turanga na kasilebu bakadengu kasilebu bebuke bakadengu saat tiku talanga na singani kuah na mata nang kasilebu kina bose langi bose der sakangko sawang bula tiu kina wanua ikumbuna wana buni walu na tui kamba wanua imbur masanga marambal na rokutil rikiti matentu kaninganga matentu na tobata tabudal tunga na bula ibikim ni saka na turang ni tal-talang kase manabi wase turang ni tal-talang ni bitam batakadak turara lebu ni bitam batadaka ni sakana mata ni nonda bose sakongko sata buti na bakang bula kena baka binaka ena singa indentai sini nguli dabi talanga pikem ni nonda ibabakos ni samati kumai na mata ni kuah ena mona liba ni tiko ena lomen ni walim bose na mata ni kuah sata buti na bakang bula kena baka binaka na mata ni kuah baka nunui na nonda bata nona bibakulu ngatai na kalu kawo sibi no nabi bakarotaki ni tatekibu ena to songo de na matakan ni kuah matakasan ni kuah na bakai tabi tiko kekian na kas ni buli mana buli taltala Reverend Dr. Daniel Ratawa kara itokani karena bakai tabi tiko kekian taltala iso ambale rotuma karena tiko bakarotaki talanga yang bakirua ena korubuli kaba talanga kina itokani taltala mai ken sareti invakagil ena vanua konisulanti taltala sikeli dawa ni kawai erna vito kan itu kawo sibi na siningul davira na matsen orang binak maina tambada kan dawilewu sena waso dawilewu ena matakan dintai dan ando botatiko ena onda bengkarabe na matakan kesakune na mata ni ser na kandon raw de so ngulor ser men satudak talanga na sere na bawa do tak ta bawa binta kana kalu ena mataka binakan kuah
Sangarawana kaluna masu ayam pratna karenge. Kripali dalu pita Parmeshwar. Antindalu pita Parmeshwar Prabhu Shaktiman. Tu raja ka raja hai pita Parmeshwar, tu malik ka malik hai pita Parmeshwar. Tu शुरुआत है पिता परमेश्वर, तू अंत भी हो पिता परमेश्वर। तू है पिता परमेश्वर जो दुनिया को और हर एक इंसान को किया है पिता परमेश्वर। सुंदर समय पिता परमेश्वर, सुंदर मौसम के लिए धन्यवाद कर रहे पिता परमेश्वर। जो आप तबर को पिता परमेश्वर धन्यवाद करता है, जो सांस देने के लिए पिता परमेश्वर, मुक्ति देने के लिए पिता परमेश्वर और शक्ति देने वाला के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद कर रहे पिता परमेश्वर जगत के लिए और विनती करता है पिता परमेश्वर, तेरे लहू पिता परमेश्वर जो क्रूस पे बलिदान किया, ये जगत को बलिदान पिता परमेश्वर, जगत को ढक लेना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर विनती करता है तेरे लहू पिता परमेश्वर, ये जगत को पिता परमेश्वर। We exalt you and we praise you and we worship you, O God, for who you are in our lives. We thank you for the blessings this morning, the blessings of another new dawn, the blessings of the breath of life this morning, and the blessings for the realignment to the call that we are here as members of the Methodist Church in Fiji and abroad. Lord, we thank you for each individual who are here this morning. We thank you for our leaders who have committed themselves, O God, to our church. We would like to thank you with a sincere heart of gratitude, O God. Their lives, their families, O God, their careers, their wealth, O God, they've given all, O God, because you've given all on the cross. We'd like to thank you for your blood and your covering that will hover upon them this day. And as their call continues, God, into their future, we commit their lives and their families into thy hands. We commit the 59 divisions of our church into thy hands, O God. Lord, we thank you for all those who are here and those who are not able to attend this conference, O God. We commit their lives through the prevails they've taken in life so that those are here are possible to be here this morning, O God. Turanga imsa wa binibinata ina na no miau lewa. Imilaweta ka wa dere na titiu tambu mai lo malangi. Ni kai marro na lotu ai sele sambula boliviti na singsini u. Ni marro wata ne na lim sambula dio na wase. Ni marro wata ne na talai ni alo na be tambada na be balin lotu. Enda saonga ta ina mai men ramai tio na so alo. Lo mani mada wandua sivia te oboli ina ni kai marro na lutu Kristo na lutu no miau na nema mi alo. Na wale bu ni kai wa tambo na tutu baba ni bone mi te oboli ina i. Na no mi usau na no mi mana. Na be wasi lelebu na be wasi kikisi. Na be indu mata tamata en ratio na lo men lutu wesele. Turanga ni kai marro en et linga miau. Turanga me misati o misa ere me misati o nga ba te miau. Na sela ni mata miau me sa wana no mami. Me sa liuta ini mami, me usarindu na aiba atamata. Me sa ba alunga na mila ola na bising. Sa tambor na be ameda ame baleta neni mami lotu be miau. Sa tambor na so lo na boimbong isi ni uwa. Na be atau do ne ba dori ina sa te woti na so lo miu sa ti oti. Masu turange tambori ra masu buni ra masu botu. Turange mi sa tambor ngau na si in et lenga miau. Sa tambor na duindi mata tamata sa ti na lutu selende indai. Wa bini binata ni turangan ni wando wat ni andia tani nanduindui. Ni wando wat ni mami tamai mami. Me rai mai na tamata karadi Kristo be mami. Ni mami sandu bata enan rai Kristo. Wina walebu onra na lao mai bonu tani. En ratio batay mami turangan ng boimbong ni uwa. Imsa wa bini binata turangan ni me betelebi. Wa bini binata ni turangan ni me loloman, no me usau. Ni kay tingubi mami ti ono mi kokoa na singa sini o turanga mindo bata na adi e adi ba no mi tamato pati mi o mai cherikoni radi jisu kai adi i jisu na lubete vita e sa adi ni lotu na boimbong ni uai jisu na lubete vita ni tarotto jisu kataronga be pati mandabo sa siata sa ati ngo pati mo isa mi urerao
Mesane mamitangi watani ua na lotu waisele viti watere tume bonotani. 5 dia na wase-wase. Isa cisu me mami rawa. Me rai na matay mami me mi be rayai. Me rai na matay mami me mirado indra samanta be mami. Me rai na matay mami me daun linga. Me miradi indra na semuri ti omai. Me rai na matay mami me misraba ni bulan tuna bura-bura. Me usapa urte na uti ni malu isa cisu me mami rawa. Imisangan reba no mi bibosoti na ni mami alu. Sa ale busar na ay misaba atala ata ina ng buli murimya. Na ni mami tobo, na ni bala-bala, na mami ray-ray. Na ray ni bula ta ina imisaya watani may bimiyaw. Imisangan reba no mi bibosoti na no mi ubesirei. Ni bosoti mami na ni mami alu. Ni dikomi mami mem salube miyaw ti onga na boimbong isini uwa. Na ni mami alu. Imisangan reba ni sulebe mami na alo. Mami bosoti inra yang dundua yang reservala ti unga be mami. Sulebe mami ne alo milomani inra ne meda. Enra ti obate mami, enra ti oboleti mami, enra tu biskati bate mami. Ibu mami milomani inra ne meda dunduan tu na singa. Enra ti enduru menra ba andina ta ina ni meu na alumbula na alukaka. Ni mami alu sa tambor ni meu bosa na rongo be mami ne sing o ne meu tamata. Ni kai tuti iba non rambula menra ngalu meu boso miau. Me wakai na sing sini ua me say ta ele ni lao na no mi bos sa tambor indra turangan na matu indra sati orawa indra samanta be mami indra borangan ra murid ti omai sa tambor bata na lutu karisto na sing sini ua ina ni masu sa tambor na ba nui baleti miau baleta no mi koko no mi kaka makana tani na de cisu na ni mami wa ambula tamai ki mami mai lo malai me baroro taki me ado mai no muni matin tu me daka na lo mamuni buru-buru bekas sata ti o mai lo malai ni sulia mai biki mami ni singongo na kakane roti ki mami ni ko da manda ni mami balda me kaki mami sambu kodoti no da sai balda biki mami ni kaku ni kau ti mami kina ber kamu ni bambulai ki mami na da sa no muni na matin tu kena koko kena lang-lang seng ni mutu. Amen. Au na kere mendana tadake kere talanga na mata sere tu na sere sa barutaki langati na sere mendana tambe ti ngera.
soni na matakangu. Muna vela lati makawa, kena vela lati bou. Kena matai, I bola sakai sea. Kena wase wasanga bulu katolu. Tikina sanga itin kawalu, kena tikina itin kadiwa. Ai sea wasanga bulu katolu, tikina itin kawalu, na tikina itin kadiwa. Kasana kena rongo. Ndau kakua ni bona numa na kamakawa. Se waka sama na kai liu. Raida, kauna takawa na kabu. Ena tumbunga, ndau na siangambanga ni kila, ia kauna takawa, sala, loma nile kutu, ke na udiwai ena vanua tala singa. Karosa kan lesoni, kuspeli sakai choni, kena wasilevu endua, tikina endua, ngai lante saksara ena tikina itin kaba. Choni si endua, tikina endua, lante sar kena tikina itin kaba. Kan kena rongo, ena iwateke wu, sambula, kena bosa, rausa tiku wata kena kalau, kena bosa, asa kalau, kena bosa. Kena sakai itin kaba. Saya ado metomata kena bosa, tiku wata ke kenda, ia keto wa raida na nona I ukuku, sabka na ukuku, ni lewen duambonga, sa wakatumburi mai veitamana, sa sinai ena loloma, keina dina. Me baka sambula na kalau, sambula baka kina na nona bosa. Na nonda ser ni bawa ni binak, ni karunan rau, kalau sang bulu kantor ni ser, sudah tiket ben satu dak, nalangan ser ngo, na bawa ni binak bawa nonda karu. Binaka sakabalevu na sere rongo-rongo binaka. Au baka tulau sakatiko na teveli niveli utaki ni nondolotu aranda besaka na turanga na ngaselevu veibuke turanga saka na buni bola levu kena ibuke ni buni bola levu da besaka na bulangi uni sureti mebuana ngaselevu ni tikitalenga ni bose ena mataka binaka ni kuwa o baka tulu talengani ranta berawa nang kaselevu bakadengu ena matanda na kenda maliwa ena nonda abuli bolatangu ena mataka tali yongo. Au baba na binaka, I am privileged and honored to be given an opportunity
to lead our Bible study session this morning. To our non-Itauke speaking members, the slide before us will be all in English, so please refer to it when I'm going through the content of our Bible study this morning. Au wawa na binaka ni o te vana mbaki sangai omba unduritale na auna nimbose na vukuni ituba nga katubana na mbose viti me ngoleani vakabuli au ndo tu mai korni bule usando manduana wale mai na mbose lo mangu usando kaichi ko ndial kolako au chuka na mbose ngai sini rawana buli ala wa erna kana le nimbose me baka o tinga ona chiku. So I was not fully committed in all those 4 years. To me, my priority was the studies which the church sent me for. And I am glad that I'm done with the studies. I'm back in the Bulevu Theological College, continuing with joining our lecturers in our training program. The topic for today's Bible study is Sengani Bunau. Au karea mani na wasoti au me pakana ituba ka soli chukayani au ndingi ta ke rona lesoni ena Aisea vasanga bulu katolu tini kawalu kina tini kaviwa kaina choni ndua tikine kina tikine tini kawa na Aisea vasanga bulu katolu na lesoni bagarutaki membaleta na singani kuwa ya na ulutanga ka soli chukayani beke to beyau me una mai ibewa sekina na ulutanga libunga entangole wachukuma in the lotu elevating Christ's church to another level. Tungo repeta na ibaka madala ena mtana taurikina nimbera ninda duriani kina loma ni nanda buli volatambu ena mataka ni kuwana. Keni matai ngoe baka ngayon na refresh. Kila ni sembalabu na tu na feel sa ndende na nanda mbiuta na nanda setting ni classroom sa ndende na nanda raida na beibola sa erotu au nanuma me duanga na lesoni leilai me rawanga ni timberikenda menda kila na vanua sa edo chiko kina na vuli na ngaunongo rawani nda senga ni tu baka matamboko me na nanda beitamba daka enda kila talinga na vanua sa baka na ulu chukina na baka sama ni beka baka vuli refresh nga na beka nda sangoleba. Keni karua our text this morning is full of meanings and applications. Elebutu na imbale ni text enda rongoda. Senga ni duanga, senga ni okoyanga au na bosakina na matakango. Elebutalitu. Yeah, in order for us to stay focused, in order for us to be precise, menda baka na matanga and what we are after, au baka turachu ko duana taro. Dona hermeneutical question, se hermeneutical problem. And the nadurchi ko bena lesonyongo ena tarongo. Ele butalena ka eratu, o bena kata mengingo bagalela ina nanda reda en mebeyuku kena taro. Menonda taro se menonda problem so that whatever we grab from the reading has some relationship, has some connection to the question, to the problem. Menangay yoti na nonda buli misarono so na problem ya. So that is what we are after when we delve into the text this morning. Gore na non the problem, gore na non the question. Esanga dinong na tarong gore chuko na lesoni. Gore na tarong ni lesoni. Yana tikini tini kaviwa. Non the question ko chingore. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Do you not perceive it? Oya na nonda taro. Enda na kauta chuku na taro ko na loma ni nonda lesoni. Ena senga walenga ni nonda taro e chuku talenga na nonda lens. Na nonda hermeneutical lens. Ngo wakambe nonda matalailo ni bagandondo rai. Ninda dhuru chuka ni pena lesoni ngo naka we are after who we are, our identity, our context. Kina mimbi, and the Nabakayana na lens, or Kapangataka na tarmedake, Menda Duriani, Meda Baninda Laki Rawata na lens, when and ribbit weekenda. Who we are.
na loma ni nongu betum beri na matakang ko na tabi chuk nga benaro na kawaya na lisu ba chuk na taro o na loko duru machuk na lens. We will be going through the two throughout our study this morning. Dotale na nonda lesoni e ruo na kaya baka bimbitaka matai baka madalataka na earthly grounding ni heavenly truth. There are two things in the reading, according to my perception, according to my understanding. That is the way I look at it. When you go into the reading, there are two things. Ndunga nandina bakalo may lomalangi kena keni karua na kena rawa ni bakandangon taki nandina ni kalwaya enabe karawa nga eratu baka boli tikenta. Ruana kaya yang merono tori batachugo na binga una keve. Au na numa mo na bosa na ruana kaongo na buku ni ririko kasatu ni kuwa. Lebu na ngauna enda sa songona nga bakayal na kalau may lomalangi kanta sa senga ni reti kuya may baka boleka na beka rawa era tu baka boli tikenta. Lebu tukina na kena yalo na kena rirai enda sa kalawata chugo ni kuwa. Kiba kaya sa kalawata na ito kay wadai menanggai marroya wadai menanggai tangumaka na kaya baletiko na kaya baletiao era tu baka boli tikenda yang atalenga menda nandau marroya au nabuna au kaya chukokina kambing bichi kona na heavenly truth with the earthly grounding me ground takichiko na heavenly truth keba kawasa segoya yang namu heavenly truth becomes groundless. Senga tu ni ground taki baka binaka merawan ni sarab ya na mata rawaranga baka tamata. Mentaraida ni ratunga baka boli tikenta na yalo mata tani kalau ang menta na marroya. Na kena yo church and baka samani theology, this is what I will be after. There are two attributes of God. One is the immanence and one is the transcendence. Transcendence kene bale kalau transcendence. Kalau saru yawa saru chiko saredake. Yana immanence na kalau saya wasa chiko saredake samai immanence samai Immanuel na kene bale na kalau sada sa chiko wata kekenda. Da kako ni baka wele taka na kalau ka transcendence samai immanence. Yana Immanuel na kene bale na kalau sa chiko wata kekenda. Bida na kawaya unang malabachu ko na nonda bitimberi na kena step 5 nga na slide lega totolo na nonda bitimberi na mataka binaka kuan na biwe kaninga ni ulutanga kasoli kena lesuni kena kene karua na ngoleba na inui kachuka na loma ni lesuni na ngoleba na kena mbole kena ndrendre ni ruo na biwe kani usakai chikoya kena kawa na development na lomani history membaleta na baka sa mongo kene kalima ada na kaya yang menta na tau rikina na ngauna enta sando numaka da satos na kene matai na relationship between the text and the topic chico na kena bewekani segni baka dalaka na kena suli mai valeni wala na utango may tikin ni nonda bitumberi senga talanga ni tutani na urutanga may nabala ni bola kina lesoni yang daro mo chiko na mata ka binaka ni kuha gore na kena structure na lesoni yang daro mo da au wase chiko baka tulu au baka mata ka chiko endo na pyramid e baka bukisom. The very purpose is for us to zoom into the reading. We are going deep into the reading. Sangan inda mole baka ramba and then we are bakili juga ni baka titombo. So according to the structure of the reading, I divide them into 3. We have the problem, we have the consequences, and we have the hope. Yaya ni talongo ang daramada. Bayra na Israeli. Buangga chukon da lesson yung ko. And doon na lang kasayaw. Erasa kau baka bombula na Israeli. And hukuni nonra unfaithfulness. Seng walangani ko ya na totongi ni nonra unfaithfulness na nonra kau bakang bombula consequences dari pakasan
the aftermath of their deeds, they were taken into exile. Tutalenga bena lesson in Tarumada. Yeah, esenga ni dabaika. Rasara sangai tukina nainui. There was a hope. There was a hope, and the hope is in Isaiah 43, verse 19. See, I am doing a new thing. Ya orto na structure ni text ni lesoni. Sana kandua na structure ni nonda ulutanga ni kuwa. Esenga ni ikawale mai na ulutanga ni kuwa. Elevating the church. There was a problem. There was a problem. Chiko na problem kaya do ke na consequences ndarongo de chiko na nondra bosa na turanga nanga selebu ndirondala ba chiko na bosa ba tala vida toka na problem lelebu era bagayan rata chiko ya mai na problem ya sangai tuki na hope na nondra baga nunui that we need to elevate the church na problem na consequences wata ke na hope ka chiko ya na lesoni chiko talenga Veni tu vanilotu ka ulutanga te kuni nonda vuli legaleka ena mataka avinaka ni kuwa. Tu sana toso. Tu redechu ko na mboto ni pirimidia e tu kina na hope. Yango sa zuma irto meda ka irto mai keleve na hope ka chiko sarera. Yango tu zoom ta leve na hope. Rapo e sona ka era chuko iloma. Au rede chuko na inui ka vosa kina na kalo na lesoni e rua sei chuko bakarua. Two major component in that hope. Matai na divine truth of doing something new. E chuko na sana ni kalo kena ka vina kata meda kava. Rapo na ka vina kata meda kava e vina kata meda kava endo na kavo. Ia na kavo wongo era kerecho ke na Israeli de bango na posini kalobira ndo ngule da bana kasa sivi ndo ngule da bana kasa oti keni mbale endo ngana na psychological alienation esenga ni tukuni merasa ngule da vira no esenga ni tukuni merasa ngule da bana nonra identity senga dinanga nira unfaithful ena nonra ngele ena nonra vanua era kau bakambombula kaya senga ningai bina kata na kalau na nonra identity na nonra culture kera senga ningai kau lesuta lekina bonoya yung go senga era kau mai bakam bombula enda uraida talenga na kalau mera kau tale ena nonra ndela ni bonua in who they are kambimbi goya kevaka kaya senga ni bina kanda bonua era ambula kina na kalusa kau tira baka ciki senga tale ningai baka lesira iya ena ve kau bakam bombula keve erandau kau lesutale ena non rendela ni bonua oyana kai enda raida ena lesoni enda rongoda na wasi ni hope ka chiko ena non da lesoni wasi chiko bakarua na kena matai na sana ni kalu kena kai vina kata me rawati endo na kavau rawati bakadava ngule da bana bika sasivi merangule da bana bika sasivi karabahana mata kina bika engan reba na kalu kina non rambula na baka sama ni liberation mera sereki merawani saumikina na problem kachiko medake merawani elevate their life into something good, something better in the future, and a hope for their future generation. Ya ninda ngolean dia na lomani hope irona kachiko kina matai na sana ni kalu kena kene kerua chiko ena nonda slide katarava oyana sana nikolo kena kerua ngo the vanua grounding of this newness, the vanua grounding of this newness wango na bose ka chiko na chikina enda rongoda now that newness will spring up esenga ni newness lutumai au ndambe chuko na lesoni au ka chuko eronde lebo na kena imbale ya let us focus on the problem and the lens ndambe chuko kya na newness ngo esenga ni lutumai lo malangi na newness ngo spring up ena vosa ni aisea keni mbale ke vaka spring up na newness ngo sa tu o chitu it's grounded sa vonga me tumbu da kemai
E senga nindo na kavou vou, e kavou satu oti, sa vonga me tumbu dake mai. Now it will spring up. E sa tu oti tu, e na nonda vanua. E senga nindo na newness e kerei mai tumba. E senga nindo na newness e nda volia mai. E ndo na newness e sa tu oti tu, e na nonda vanua. Kaya nga weekend menta daga taka. Senga ni baka dalaka na bose baka nga taka na kalu ki beisia. Na newness ngo e na spring up. Sangkai tarava na taro. Do you not perceive it? Ora ida se senga. Keni bale endo na vengutaro e chiko e na tikini bola tambugo. Do you perceive it? There's a question mark behind that. That question mark is not a matter of was it available or not available. No, it's not a matter of availability. It is a matter of you knowing it or no. E senga ni meta ni chiko se senga. Na meta ni na musaraida se senga. Sa chiko chichiko koya. That newness is there already. Na taro e chiko taro nginga. O saraida chiko se senga. O sakila chiko se senga. Na nonda problem. Au nuita ka ni na ochi na vetumber ni kuwa sa na rawanyenda sauma. Na taro ni nonta bitumber ni kuwa ke vakaya nda zoom tale ani bakalelai kina newness ngai bangko na pos ni kalau na newness will spring up from the wilderness, the wasteland. Koya na ka rawa enda baka beda jiko enda kala wada jiko na wilderness ngaya watake na wasteland ya ngai spring up maikina na newness. E vina kata chiko na klu membaleti ko membaleti au to satale bakalila ke bako wilwili sombu sanga ni tapa ngaika e sanga walenga ni wilderness watake no wasteland e mbaula kita buti mai na yadan reson na manu e na baka biti kai chiko na ngata lelebu ke na ositerechi e na baka peritenia the wild animals, the jackals, the owls. They are also included in that newness. Kini mbale na non the interpretation esang nianga mena focus chunga membalitikenda nga na tamata. Merambono numital nga na veikambula kena veikambuli era tu waka voli tikenda. Era bona uchiko na noa na turangan ng kasilebu era kirechiko for us to be the voice of the voiceless. Of the voiceless. Elebu na ka eratu esanga chuko ni rongodi nantomon randu ave rango irna jackals o irna animals irna bekambula kena bekambuli sayang atalengan merongodi chuko nantomonra na newness ko bosa chuko kita na lesson di etiketelengan ni newness ya na bekambula kena bekambuli eratu baka voli tikenda ena tikene rosanga bolu. It was also meant for God's chosen people. Imagine it's like a reversal. We thought that everything good comes from the chosen people. It's not in the reading. In the reading, oroto matangana chosen people, they will come. Era nalakunga merna may ngunu na stream ya. Kani bale ndakaku ni ndaumbeda na non the wilderness, na non the wasteland. Tutalanga kina naka engan repa nakalu merrawan semati kenta kina bura rambelebu endambula walikina. Autinia kini bale nakakede chukmeda ke erotukuna ngana earthly grounding ni newness ya bos chuk kina nakalu vi Isaiah. The earthly grounding of this newness is presented in who we are. It spring up from who we are. Kambimbi mentana marroya. Sana toso. Sangole bongo na kene ketolu sabo ngerua. Ngona mbole lebu vero na bewa kanerua nandinda bakalu melo malangi wata kena vakantangon-tangotaki ena ve karawarawa kara spring chukumai from the ground. Ngona ririko satu ni kuwa. Lebu erakaya orungo erau contradict. Sa lebu na ibu nau ni bebe katalai erakai chuko ni dhalango ni dhalaya na ve kai mbalitikenda who we are. Erakai chuko ni rau contradict. But according to our reading, they don't contradict. They complement each other. Erubia kanichu ko merawa ni complete, merawa ni oraida baka binaka baka boleh kana kalu enteng karapa. Rona rua erusanga ni opposition,
Erau opportunity. Merau kina vikenta menda saraba wakamatata na yalo ni kalau entang kerapan, transcendence and the immanence. Erau senga ni demarcation. Erau dialogue partners. Merau ndau talan wachiko. Merau watikina na binaka ni nonda wakanamata. Na bimata ka binaka entang andreva. Erau senga ni compete. Erau counterparts. Yang meru na marro ichiko na bingau na kere. Na kene kalima na newness ngo na kabo ngo, do you perceive it? Taro. Yawe Isaiah au na landa kina karoni lesoni e wakae e isau ni tarongo. O Isaiah se kaitiko yana tumbu dhake mai ndo saraida se senga. Ya na toni na kena wase ndua eni wakateko busa ambula ko na bosa arausa tiko patake na kalau ko na bosa asa kalau ko na bosa se senga ni perceive, we can hear it and the senga tiko ni reida lande sombo kina tikina etini kawa sange bango na bosa ne choni asaya dome tamata ko na bosa kasa tiko patake kenda keitu reida sa senga ni rongoda na bosa mana choni wasendua se rongoda ya ni bosa ya na choni no wasendua tikina etini kawa sa senga ni bosa na bosa ya sama itamata. Instead of hearing, now I can see. Au saraida, I see it. Ni waga yang ataki ng dangon-dangon ni ground, ni waga tamata taki na kalongo, may spring up from the earth. And in dangon-dangon waga tamata, sangay ndo me kaya nang gasocho ni keturaida. Sa senga ni keturongoda, sa keturaida na nona yukuku, ni sa wakana yukuku ni lewen dombo nga, sa waga tumburi. It spring up, sa wakatumburi may vitamana sa Sinai ena loloma kinandina ni lauray na kenay bakan dinandina wakatamata. Kinimbalimbala na ngunit turango Jesu Kristo senga ni bakan bimbi takanga na sana ni transcend. Ang bimbi talaga bikilay na kenay dangon-dango bakayango ni sa may immanence, ni sa may Emmanuel na kalau sa chiko bata kikenda. Au nunggu baka tutu cukup baka cukup yau na taro na mateni lesoni mai songko na kasama baka bina na karuni lesoni ni satu na kene baka dinandina. Dona turang andau ne ideologi rongolebu Dietrich Bonhoeffer na ngauna ne Hitler mai chamani turang ngo sangkata baka kau na kaya daka na turang ni chamani ngo Hitler. Bimbataka ka tusangata ka bunutaka ni senga nindondonu sangke na numa na chamani ni kongo sa wakaendo na political threat ka sangke daka pa sangke besu no turang ngom bale ni bebesu senga ni ngalu erasa daki na nona itokani erasa beauty koya sangke indurindondo tu no turang ngom boleh mebesu sangke bola cukup menolong ni bale ni bebesu wa na nona itokani ndo na marama ndo na nona ibola na nona prison letters bachongo na kena bosa kotongo na kena code. I fear that Christians who venture to stand on earth on only one leg, we stand on heaven on one leg too. Nano rayo ya ni sarai dan nano itokani rasa te ko merasa daki ka rasa la ko baka tiki they are not fully engaged to what is happening here on earth ke baka wasanga ni fully engaged ke onang kai fully engaged baka baika enta sasanga cukup baku sakusa kilo malangi ia mai lo malangi na kena taro taro tali cukup bali tibur-bura taro ngamai na mo fully engagement ike enta baka totolo cukup enta baku sakusa kia ia na nomu taro mai kia na taro ni nomu engagement ike kini bale faka taki ko baka binaka fully engaged with what we have here around us yang nangkai rawakin na nindondo men nanduri na mata ni kalau kana kini ochochi na vese mati ni rua mai sambolo takinga ni kalau samai tamata kalau samai tamata samai baga yangota kana yalo ni kalau endang garaba eno bura-bura endang bulakina yang atalenga merau nandau maroroi ena benga una keve
ni wasa chiko na baka sama ni ethnic grounding. I'm talking on who we are. Bale tani da tamatanga and bully menta kai viti and bully menta tu kai kantam bullet chiko na bura burungo. That is who we are. Au sana ngole wana kenai kawa karua ni oti. Au sanga meu tumberi kenda ena raini baka dewa. Mai nangaunaya kay nakena enda sama ya vakina nangaunongo. Mendua ngana refresh lailai ni vika kaya ngatalenga mendana raida. Enda nonta Bible study au posa chuka na baka sama ni hermeneutics, na baka sama ni interpretation. Na ndo chuko bera na kena wale ni interpretation kona lens au kira chuko menonda. We try to look at things from who we are. Raida ngana bola tambu me baka na nomu tutu baka kaiviti, baka itauki morawani raidi chisukina baka boleh kaya. Batung kona kena history una sanga ni tarasara na kena baka matalalai. Au tubana chuk ngama in the 1700s me adabana 2002 kena 2026. Bako tongo na flow ni interpretation. Mai liu na 1700s na interpretation era ngodinga na kanga tuku na wendoni bola ne bola tambu, that's it. Kuwa nindu ay tobole me sio me baka durumayani bena interpretation endua na numa endua na nomurai. They forbid that. That was way back in the 1700s to 1800s. It was an author text centered. Ya. Toso cukumai sa laurai ni sona kababau sambasika. Ya laurai cukumai ni na text kambaleti rendo na kawatamata o kenta na kawatamata ni sanango sabakanta senga cuku ni semarawa kina teksto ya. Sayanga menandau kilai talenga kamaroi talenga na kambaleti kenta. Edurmai kina sona baka sama ni hermeneutics me bakata ki Husserl batake Martin Heidegger na 1800s to 1900s. Orto sabalataka senga yang atalenga menarungodi nantomonda. Our situatedness, where we exist, they also need to be included as a lens of our interpretation. That was then. I'm talking about history. We cannot change it. Ngona history. Ang ngalabatsi ko na baka sama ni bitartara ni kaongo ngo nduati ko beroto na tiki ni nongu chapter and nongu this is ko bola kinda nambaki sauti. Husserl ke Heidegger. Sangat ni tabaika. 1900 sabi sa ubakalilay. And ni our existence, our situatedness needs to be considered, but there's a fusion in horizon. Oroto na chukumena tayo ni buraburan, dota ni nanonda to horizon. O kento to tusanongo, en dota ni talangan nanonda to horizon. Yang amenta na vingkoma, nilanda umbasi ka chukuna fusion na napakasama ni interpretation. That was a fact. Then, in early 2000, kay ngolo may na be habemas in 2000 sayang me baka yang atakina na critical hermeneutic ngo nakena sa nganrebi menta baka ngalala takikenta may na being i vesu so enta baka bombula takikina merawani bongkanga nantomonta who we are needs to be had in our interpretation. Sayang me rongo di saranga nantomonda enda chiko na taini burung ko kabaga wasibe na kaya raposa kinda na turanga nanga selebu ena ibuna wena noa ayanga talenga mena rongodi nando monra o iresenga chiko ni rongodi mesa bonga talenga nando monra ena baka sama ni interpretation o yana buna ena 2002 sa bola nanga selebu bagadengu sa bola na kaya politikenta ena baka sama ni bonua ayanga talenga mera wakati mera tiki ni baka bakandewa merawa ninda raida na kalungo baka boleka. Ya senga walanga ni tabaika. Mai PCU sangay launch taginga na bakiongo enduana ibola. Chuko na ngukato. Na ibolango na kena sasangai merongodi na climate change according to our perspective, not according to their perspective. Sangay launch nga na bakingo saba kaya toso chuko mai na kanibuli mesa focus mai kina who we are. Mesa kakuan indelwai ena interpretation kada kacuko mai sana mesara ngodi who you are nanto momo ena nrakim boleh enda loko duru macukongo gore bidana ai bola karabolai ena ngauna sarangango au kacuko ni chicken ni betumberongo me refresh talenga
merawan inta kila na vanua sa ngole chokin na bakasa mane interpretation. At this very moment, na toso ni buli, ena buli na ngonongo, sa sangat juga mengole me le kong mai nondomonda kanta senga tuni rongodi merasa tiki telenga ni nonda baka matatata kana yalo ni kalau entang karabat cuko mai lo malangi. Dangole bana kinyo chuchi. Who we are, kona lens kwa toa sangachu ko meta whatever, and another to introduction mai dake, who we are, embracing a spring up vanua Christological hermeneutics. Ke vakaya tona sangachu ko na vaka samani who we are, me spring up, and a spring up nga, and a vanua nga, and the two bolikina. In our grounding, and on the tutu vakaitu kei, and on the tutu baka kaiviti semani davana kawatamata enda davutu mekina sayang atalenga menda kauti karisito baka boleh ka kena bion rekoya oyana kai bolachu kon non the lesson ini kuwa who we are, our being in the world, our horizon ni tukuni chukona who we are era wili talenga kina na veu diwai na wasa au sarangoda ni sa kada bagichu ko na tomi kana te ko buchu ko ni tau ni suba ya do lo mani koro e angona nandomonra ko ya sangachi ko o aisia me balataka me rangodi talenga kaninda be isoli venguchiko enda be isoli mbulatiko me rawni rawati kina nambula enda bakana matakin ena mbula katarawa ena bakasa mani who we are ni tukuni na kaimbale tiau that I is not a singular I. It's a plural I. Ni ndarai vikenda, esenga ni ndarai vikenda me bakanga ndona tamata. E lebutu na kenda ibakandewa, kanta logo bata chiko ena bengauna kede. Ni odhabuti ena ndona ngonda ni songoni, esenga ni dhabuti na damu, kambevi. E dhabuti chiko ndona mubanua. Ni lako maina na mubanua, na package sa lako chiko maya. Me kakua, ni kenda dhabuti nga, otinga, kanta bakambeda chiko. E kende dhabuti ia yanga menda na marroya menda na maituta kambale tana kango asa mai lia tamata kinda na ngone turanga ko Yesu Kristo. Tuere ka tuga ndona nona bossa na nona ibola na tuere explains that humanity cannot exist without Evanua, a place, and every place is unique with its distinctive cultural practices. Ni o tu wata kena na mubanua. Wala takachu kena na mubanua. E na senga tale ni ngole mai endua mai tumba mena mai wala taka na kaimbale jikenta na kaiviti. Senga o kenta nga. Ninda tua na kena ground. At this very moment, when we write academically, we often quote to other scholars from overseas, to the Western scholars. Kaya kaya binakatime academic na namu argument, you need to bring a published book. And most of the public books are authored by those outside Fiji, grounded. Ngome sangka me baka nga takitu o kenda na chuko ibiti, menda refechi ko veira na chuko maitumba, mera groundta kanda nonda bola, na nonda kame baliti kenda. Kaninda tunga na dala ni bonua. Waya na kaya bosa chuko kina na ngasele baka vengu. Seri mana silsili, na nona bola talenga. The vanua is a receptacle that holds the culture and shapes the whole of the lifestyle of the people. Tunggu na kena in text. Kini kawa go tala Ellen Tippett. Nangauna sabi na kata kena na lotu esele me sangali me satu bakata kikoya may na lotu may yositirelia. Vakachuko na kena mbose. Loman ni bale ni mbose sanduan na ririko satu may na mbose may yositirelia. Saratongay taro chikoy na lamani bale ni bose kibaka esa na laki tu bakata kikoy na lotu maibiti na isulu ni kosi pelida ba mena baka sulumiki na lotu maibiti ya mena lamani bale ni bose. Could Fijian Christianity assume a culture garment different from that of Galilee or of Australia? Bale ni bose.
sa semberne tu bakata ke koya na lotu ibiti sa ulu tanga tu ni bitalo no mayo Australia enang kai baka sulum bi anai sulu da bana kosipeli berto mebiti enai sulu baka kalili si anai sulu baka Australia sa ni taro senga ni saume na bosoya ka sangkai daka sangkai talai mai ibiti o tala Ellen Tippett ko en dua en dauni anthropology ko sangkai mai bulida na kai baletiken na kai biti e bulidi kenda ena loma ni vida nembaki sangkai kautale suna nona baka tutu ki nambose mai Australia ingo na nona result ni research membaleti kenda ela ki baka tutu taka na ngonda ni mbose kabango na nona bosa the government of an indigenous Fijian church could be neither Galileans or of Australia. It had to be what? It be Fijian, grounded, spring up from the identity of who we are. Baleta senga tali ni rua na kaibiti, senga tali ni tolu na kaibiti. Ke wakanda sa kalawada choko na itutu ni nonda kaibiti, waka kaibiti, o vei menangai marui kenda. Vei menangai marui kenda. Sayang abi kenda nan daune interpretation. En ngonongo da senga menda baka salama na kandina membaleti kenda baleta na kalu sa mai lia tamata ena bukunda. Au satinia. Conclusion. Kotongore bidanga na baka sa malalai edabakina na nonda bitumberi na mataka binaka ni kuwa na newness ke baka spring up era na numikina na bekambula ke na bekambuli era tu baka voli tikenda. Santa tungo ya nangona ni global warming ni climate change. Na ririko lebu taundua baleta na kena senga ni rungo dio kongo sa teka buki na me menre mai na bekambula ke na bekambuli era tu baka voli tikenda. Ni bosa chiko nangase aisea na baka sama ni newness senga ni newness lutu mai dake sa lutu oti mai sa bonga me spring up mai na banua endambula kina. Kena karua a spring of newness gives justice to the uniqueness of our voice, a voice from the very ground we are from and we are for. We are from and we are for. And the biyan rabitik. Kakue nongke laki posanga membaleta nangele niko sangele kinangele. Kia nga o sangke kilaki na bimbi ningele. Iye no mumbula boli o ngule da batu bakandu na bimbi ningele o sangata o tutani mena beka embaleta na klu kasa maingele kangai tamata. Kakue nongke na numanga nangele no sala kimbulu. O na suka tale kinangele iye na mumbula boli yalo binaka dau valataka na beka embaleta nangele kina kaya rambula kina maro itu kina na lens we are after, which is who we are. We are their custodian. Elevation is possible if we are well grounded. Ulu tanga chukun ni nonda lotu na elevation, elevating the church, Christ Church to another level. Elevating will become possible if we are well grounded. Kaya kaya senga ni well grounded, yana senga talangani binaka chukun na nonda tumbu, menta wala kachuga ni kiwana kalo, yanga metu baka binaka tu na kena ground, so that we can grow towards our owner, our Lord. Kena yotioti, the spring up newness from the ground of who we are is possible because He is with us. Nakai totoka kinongo. Eanga menarungodi nakai mbaleti kenda, mbaleto kwa melo malangi sama itiko pataki kenda. Then it becomes important, it becomes crucial. The God who is with us. Sangga indenga merawa ninda raida baka bole kana kalungo in who we are because He is with us. Kebaka o senga chikon raida baka bole kana kalungo in who you are o baka mau taki Emmanuel, God is with us. Sandu na nonda baka mau takalebu endo nakalo samai with us ochi ongai ngula dabi ikuchiku. We try to ignore who us is. We don't bring that into our theological reflection. Senga nakalumelo malangi sa may tiko wata kay kenda. Kenimbalimbali o kenda sa tiko wata kay kenda nakalu menda marroya naka embaliti kenda. Baleta
sa mai rei kina na ngone turanga o Jesu Kristo. Da kako ni butikan ta pakatiki-tiki. Da ngole ni bola tampo da ngole ni inda kaibiti. Menda kilachu ko inda kaibiti. Bale tau ya na kaya ngandre wana kalu ki weekenda bakata kila tolu rosang bulu reda ku satu na mate ni katumba katuki-tuki. Ke bakasar ngoda na ndomo ngendona tamata kandola wana katumba auna dhurwa kauna kana vata ki koya kana talenga vata ki yau ko koya. Na service mai lo malangi sa tuko saranga na mate ni katumba ni huia. Ondo lavanga esengani eso weekenda sabakayanda songota tuko na huia. Kena sasongot tanda no moni sangani bimbi kena sala ke beta bagi kena karisito kena ndota lene kana itu tumbo sakana bulangi sa sangani mai bakani na ngone turanga na kenda ika na kenda ndalo na kenda kakana na itobo na imbeni kana katewira me dur mai vale e via dur mai vale ya so weekenda santa ngula dapat kona kenda bimbi santa songot na valoya enda sangola tale kena ndona vale bulangi mentala ke bedi ngomikina pate kena ngone turanga. O koe bina kata meduru saranga mai in who we are. Me mai kana wata ki kenda. Nei kana ngo esenga ni ndone kana ruochu ko nei kana. Kai tu kana ngone turanga au na duriana kau na kana wata ki koya. Kana wata ki o ken bale o kenda nei tu ken kana. We are hosting that meal. E kana wata ki kenda. Ken karua kana wata ki yau ko koya. Kongo sa ndo tentale. Nei kana ngo sa senga ni nomu ngo sa no koya nei kana mai lo malangi. Nrau kana manda vata kei koya ena loma ni vale ni who we are here o sanangai rawa ni kana vata kei koya eni kana nona o iko sana nona bulangi ike nomu bulangi ngole mai enda mai kana vata ninda sa kana vata kei koya sanangai kana talenga vata kei kenda ko koya kan bimbi chokina na nonda marro ya na kaim baleti kenda ena bakasa mani nanda baka dewa merani reti maikina baka boleka na bakasa mani kalau transcendence ya samai tamata sa tiko vata kikenda. See, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? Au nuitakan yo china betum birungo sa rawani o sau mana tarungo sa rawani o raida na dabana kalau kan renre chiko ni redo isia sa bakandangon tangota kena bikanga era tu waka voli tikenda. Kotonggori na nonda ke waka oni na biali bakuria na kanivuli na vida na kena satu na kena reference na ibole so ulabe te kamaikina na nonda kanivuli na mataka vena kanikua. Na yoto tini nonda sere na ka tolu nan rao 5.5 ka tolu sere vinaka na vanua kede sa dabuti wasama ninda masu bechoba senda sere kiwa ya sa kandon donu sara mena numi ngailiu na vanua grounded na vanua langi enda tauke na tu metumbu senga nilutu mai ena tumbu metumbu mai koviti metotokan dina tu ni ground takitu bagabinaka nondangase erambale erambulu noeke na luvenra era tumbu era bula kinane sangkai renre mendambeda daka kwani mbeda na vanua anda tukinongo sa solia mai weekenda kochio vanakalo na karunan ra tolunan rau 5.5 ka tol ser mendana tinikina nina ochina ser ndan ngasir tanturangan ngaselebu men mai bakata barikanda na masu kena masu ni beba kalau matak.
mami sa tanga na pa uni pinaka hena nomuni tigo tambu na kalong. Rauti ke mami wa pinaka na itutu kue wa sevi ke mami na matang dendai. Matata rawa ke mami sa wa uni pinaka bi ke muni. Na wale na itutu ko mana ko ribu tala. To sa mai boy tavi sa boy mbale na ni mamitigu ena pataka ni singan dai kalau ya na loma ni mavao sa senga ni kalau kuni raidi ni tu bayawa kasaravi ke mami kuni sa siru somai kuni sa tigu watsaranga ke mami na wale na kene mbale ena durumi ke mami tuna nom ni basa me daga ke na lo mi lotu esle e sona be sau sona be ka tumulake ye sa tumbu mai ndele bono ke mami tu kena pakalunga ta na nom ni talai nga sini buli na ko buli total to na ngone buli pakalunga ta na daga bimbi ni be susu ke na be ngarabi bele bore total gara tu baku kau na ngau mole ke mami sa wa duru matilongo ke mami sa masule ke mami ka bawa ni bina katiku bi ke muni kata tauna kana beka ke den ngarabi ni singen den dai na ada chisu sai ko nga ni mami turanga ka ni mami bombula amen. Isa mbula binaka na nonda leo ni boso viti ena baking goro no lulu so bulkon dasa babena binaka buana klou ena mataka indindai ninda sangkara barawa na nonda lotu ni buli boltambu ena lotu ni nonda dolom bosse ena singa indindai ndada butana babena binaka vera tona ngasini buli mai na buli tala kay ratona kaya nangone buli binabale na barau taki tuko mai ni leso ni totoka enda samai bakani kabangun bikin ena mataka ni singen dindai sa ya butaki kenda babinaka ena londa lako ena lomba ni madaongo ando manda londa babina binaka londa baso sau vertona torobou mai na buli tal mai na buli lebu na ngasini buli na tal tanela ratawa kerto na ngone buli na lebu na mai bengarabe na mataka ni kuat bula binaka kom do na kase badengu do bula binaka na mataka ni singa dindai do bula binaka talanga na mata ni kase lebu do na tal ke na marama tal turanga tal badengu da babi na binaka na mataka ni singa dendai tal ngase na leo ni bose tu irara lebu da sababi na binaka ni da sa tikorao
Sakerea menta sa dabutan non ta pasau bertona mainta wilebu na matasere na walebu kasi mainta wilebu na biliuta kimaya na sere na matakango Mic check 1 2 1 2. Nakanda baru nak balik na bekan ni siam sakati main na bata-batongo na ni kan sa menggar birau na indola ni nonda bosubiti may wana turang ni tal-tal taniela ratawa na tal barang balik na nonda tu batar tu na mata ser mana buli tal-tal ena nonda sokolo ena mata glim nen ko pina kabikin na siam mati main na bata-bata na gongo ena bisireti ena buku ni lang sere ena kabi na ni kuan ti buta ti na nonda barong sere ena bana kloko bikem ni na ti belakata na bodo fonerina ena bono lebongo suba ntasa bisureti sa tigani ke na buku ni rong sere ena non lang sere na bi wasi kasa tuban ni ti sa tigumai merna bagita bina sig bina ni kuan rusanga bulu kawalu todok sa tiguna mata sere na bagita bitu ni kuan kasana ngandri bisa katiku kina na nonda vito koni sena nonda merong sere ena bukun lang sere bagai wasi erto na tiga buniti na wasi rutuma tara mai na wasi onda wilebu mat sere tambang wani manalom ni wasi lebu onda wilebu na wasi ko wilebu na kuribuli mana William Cross College mai tabiuni mata sere mana SMPS mata kena Annesley Infant School mata sere mana William Cross Primary School na Yala High School mata sere mana Koro High School mata sere mana Delkusha Girls School, na Mba Methodist High School, na Suva Grammar School, na Fiji Special Inclusive Schools, na Sila Central High School, mata sere mana Wilebu na Lilin Memorial School, Kun Victoria School mena Babulturanga, na John Wesley College, Lomaibuna Primary School, Lebuka Public School, Besden Anglican College mai Kinoya, na Suva Primary School, na Delkusha Methodist High School, Andi Lakombo School, Namboa Secondary School, Lami High School, na St. Joseph Secondary School, Valentine Memorial School, kena Church College Fiji, mana LDS. Oyambe kana tubu-tubu bakadada membalete sakati kuna tubu-tubu nilang sere. Ena kabi na niko na bisureti ngoli tugan mana lobo ni Vodafone rin ngoi suba. Ena nonda ngole may bakaleliw. Na lini bubale. Weekend todo kanta visi mati tu main dalam ni museo biti ena bagi sakongo ena nonda ngole mai na lomo ni Vodafone rin ena buni lang sere. Ena tiga butegi sakati kuna wana kaloko ena kabi na niko. Wayang bengan itu betuba sahabat ni bina katoni bikem ni tolo sana siama sakati umai ena bata-batongo ninda na bisi mati sakatiko ena buni bim bulungodi ena lom ni Vodafone rina ongoi suba na baru tiga butegi sakati ngono rombosi kana ital-tal kerana be mata sakaiso satu sana bagan yunui ni nduna singa totoko weekend ena nonton kay bisi mati sakati umai na kabi ena buni lang sere wirna bi waso so era siama sakati umai ena sigib na ni kuwa naksakbalipo.
Bose, Bose o vite na matangan tendai. Na marawe na bawa ni binaka. Ninda sana mai tibu na matangan tendai. Na salamurikan